adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Karbiang long Presbyterian Synod hin pen chipatir piponsi kedamtang thereponi phai ko troxy pen thomkep arnian niplia pharman ingdeng kep ningkane sekamai Presbyterian hamren mondulia long paman pondo Moderator Reverend Premingson Malik Kachari pon bangso KPCS samai pialong standing committee da pen nomination committee mesen pen pajut pon Thereponi phai ko nerkebarni ada por phaisir kebra chite ma porma lompen krungching sai mai ki pangching ponalong KPCS moderator Premingson Milik Chari Ponsi kedamtang hut kacharai tang alam do an rat penching ki chathan pon de phi moderator ang hoi chelar Ponsi moderator elect Reverend R Lalthapuya phan moderator ang hoi pipa jurpon KPCS a moderator kimi Reverend R Lalthapuya Kacharipon Bangso Krungching Saya Mayalong Secretary Senior Mondoli Asar Rajan Ingtia Hin Pen Krungching Saya Mayalong Kinang Sot Kachingwai Pon Jialam The Klardak Pen Than Parjupon Bangso Krungching Saya Hut Kibang Jianing Kana Hut Ki Klem Kidam Pon Ji Pen Danglok Sainor Akang Arlu Klem Mida Mejia Son Doan Ardi Do Jot Pen Chingki Chithan Pon Aning weke rokar cho apora hut Hamren Pastorate Choir, Tapat Pastorate Choir, Minder Pastorate Choir Pendanglok, Karbiang Long Pastorate Choir ahin pen Arnam Kirwalun Jume Parjupon Rinki. Bangso mai piahut nekar jongpen Jakaria angdeng pipli angdeng so trok en ponsi Reverend Philip Hanse hin pensi klar dagalam thepen thanpon so ke thanamam alam ya ke manda lake Jakaria ko bocor tale hagai ke sampai alam la puson si labangso Jerusalem temple kikin kapitan Japan Ragapan Puto itan mapen kafiri Allah. Lasi labangso kikim kiran. Puto kiklem pun tujiak pan jornor pesame hukum tilo putre etong pan bodi. Labangso teng pen nilikap pun jaya so sidopong hukum bange podal kinon pulo. Kinon Labangso ki non pulo setame ki tim Japan amistri same ki airport tahan ki mesen amistri barang labangso long kupi isi kinanji ma simen ma road ma kupina labangso pan ready po tahan labangso kachi ready po on hot hala samaria ka kudona Puthot thereponi phai thomkep bhomkoru kerokar chwarni karlitang Reverend Samuel Hanse phansitami chikimopon Bangsopi Pro Pastorate Bin Home Timo Phan Moderator Reverend R Lalthapuya Hinpen Pastor ke pathir mate ordination angdeng Missen pen pachun ponsi Reverend Richard Hinpen si ke pare helang asoi pachun pon Itu mahal bu Yesus Kristo hondolia bu sampai hondolia Yesus ramete sampai labang so sinot ada momen Nangli Bin Home Timo India ada Presbyterian among Amerika alam nambang kekoloni ulang tinggi lapen di sahih kapasitas berhal oleh sabrane rupa alam kekoloni di apa neritu nang rupa terlibat alam ini dua nang long terhubung amin Arikang Sampor Phai Trok Pen Kerokar Choponajai Megahut Kedamji Moderator Reverend Premingson Milik Pen Benedictory Sermon Kethanahut Keduk Det Pen Kipi Kipajirahut Ning Aklong Pen Mate Ning Thir Jir Pen Kipi Kipajir Pon Hendo Arna Maningkang Sampus Than Pon Kira kamonduli Kristo sanghut ung kikim kira kamonduli tapi plan o monduli kami Hala bang so monduli long rechu tumawe Hala bang so monduli long ki plan o tung ning arpik Kidup pit on pensila tung dang pido Kidupi pensila tu marna makan cipilo.
kisung pi ka sila tumar na mapan guru thai kam plan la bang itu chini pe mesi ke apo sila tumar sinot sa me sung pi duk pi chimin me dera ar na mapan ni na sopen kar jong kam thir ke japen ka chipi pema alam itu ka chipi ke jakong pe na pot kali sang huat tung pinang ji pe na pot kali alam tu maka cipi ke aning ke hang kan sika cipi voluntarily they gave voluntarily, they gave joyfully, cheerfully aning arong ben sikipi labang so posi hinya kuri we pinar ke bolong ke tok to pia bang ke aning arong ben kipi aphan arna ding hon wala min kan rak thai kan longji bang so ing deng kep KPCS amai pia hut difu Presbyterian ni hang Presbytery Nili Presbytery pen danglok kadok kawe Presbyterian trok atum pen danglok Tripura Synod Mizoram Synod KJP Synod pen danglok penang an kaprek Synod pen wangsi aluhiaman pen chetong dunsi mesen pen pachunpon News Report KATV News Lakhain ko ratok Dwarbagori constituency ke parlo Bokakhat police station angkang anparta Dolamara Northern Range mate Dolamara Forest rongpangthir nonrong kimi ke seng damadi malong jang mini bhai siari inut huliram ingtiaphan ingnama ingnar apranar mutikang de birta kilong pona tengke huliram ingtiabang subjury ahichalong sendal kachunam dunja phandamsi hi pen ke wang hut lutialong ingnama ingnar ahur kachitong lojok apranar mutikang de lupusi birta longdun Dolamara police station ke parlo ladak rongpang the mare sarthing tiarong long nili na kahumri nang kolam thela pe hanu je patowe por phai truck apora lom ingna ma ingnar la alapen ingna ma ingnar ladak ilitu makorti aphan angli ingti sang ho phan apan armor igdat labang so puthak nele tu madak na humrik lo asiladak kiduk kisung arat kidu lapen ladak kisung det patowe kisung det la pranda begjuya hem tun kiduk kisung pik Apran ke dam joi huliram ingti achor purnima ronghang pi ke thana tengke nili hemasor ajo ke damahut tor chame pensi damlo amat men ingnar chitong lohjok hemasor mate nili chor ke hangasi arjulong si ronga rat pen pali dunlo sitala so hurabangke nili hemasor bangke nekiun elopu lam the sibetsi ningje un chodlo Abhi Bokakhat se gachalang ahemalong an nankele yahud abangke bangso perthe pen chewoi jui loposi ningje pon Rici nam dunji sabjuri bijar sendiri rici nam dunji puman ke kam suti pen sendiri rici nam dun lo angke hem na kile ke sari soi talu la hem adung along sing ke inar pen ci pulok lo so sendiri rici nam la innovate na mang da bisa innovate innovate sa angke la so hotona honang le agom cilong dun along le cilong dun mone ala ani sama ko benta inar ta agom ta long unde anadu benta long unde aman ke nil hem sor bang ke mini tosa si ponde man ke wang bom lo hesal man ke tos tan patur bom lo man ke ni ta hemta pensi chilang dunding lo la parpong pe hemta pen he chilang dunding lo man ke nili hem soda an ke wang lo nil hem so bang hu pu sarlang lo man ke agnar bang rong ser do man ni tumta da ignar do pulasi ka gom chini dun de man ke nil hem sor bang ase juno dak lo ka ase juno dak lo man ke ni tumta hada ke do amundi pen aninta hang lo man ke ni tumta dun pak lo unke la nil hem sor bang ke tiham lo tiham lo man ke lani ong bang thudun lo aman ke niliki un elo pu kapre ke thang tani jitek thidelo un elo pu lo man ke bang so puthak nili tum karjulong pen adimalong anpali dunlo sita nili tum kele dun apora hurabang ke aprandam tang loposi ingnam raikom saikhya tum pen ningje pon inut ingti sang hu pu amrit bang nat pitong lo man pin extend dokang no la pen ni tum loge ni tum gari je pon pen gari along si amunir phan hospital an Bakar hospital an pono la pen hospital pon det pa phi malam so phi doktor bang ni tum lang than lo je amunir bang ka aben lo polo la so phi le police tum phan doktor ad Bakar doktor bang Bakar than na phan phun tikuri mat buat Polis tumang lo, polis tum pen ni tum celang situ aju bang ke,
บัวคาท่านมาเราสิมีกล่องนอนดาเด็ดบุตรกันนั้นบัวคาสิบเวลา แฮมจิวันไปแล้ว แฮม Last nilitum kisung teknik apor si chitrong lok lo pot si ning kimi CM Dr. Tuliram Ronghang Education EM Richard Stockby lapen Dwarbagori constituency arada phansi kerap chu hang pon ringting Rang ambulance bhara bang ke non mathala forest asor se nang pidun lo lapen dorde chok se rong so se ko alang le tum phan se rap dun lo ตั้งแต่ละโซมันนี่อับทั้งคนนักสิกิดูหรอโซนี่นนนักรองมิซีนักเซง prang ke borpung se kedu tarapung se kedu tarapung pen se ke ala asar pi asar berat cewoi lap masih dak mele tum kurusar long cewan lap la pulo yo masih dak heading lo masih dak pisosomi pa yan lo dak padukok lo la se long de phelang bang ke pu la employer nam herai dun pu la non sok hiang long adim ang long le nang le tum do noi pu se lang le tum phan ta ka ping kha masih là lo cái thế cái tiếng cái hai là research cái hai mà tê tụi ra mà cái hai phan ta đặc như tụm phan akirap năng pi năng gì pusi như tụm ở thế như tụm cái đôi cái lắc sai đi đặc như tụmหุ่นกันตีlà puson si cái phô son lôi yo là gì là so cái klem ya phan như tụm phan năng rap dun vek năng gì là Tuning ripat di krim lo lang ditum pang. During Pen Thompson Terang report KATV News. Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom.